Što to radiš u biju? I onda su počeli jalovnice, tako? Ja sam kasnije Vidio sam Đuku u jednom momentu da je počeo puzati. Ovako sam puzio 1-2 metra, onda sam prošao uspet na lijevu nogu i vidio sam da ne mogu se nikako osnoviti. U tom momentu je naišao gazda ovog lokala, Leonardo spomenutog. I ona se trpao, volim reći ovako, ko sardine. Jednostavno, što više u auto da nas potrpa, da što prije dođemo god do Gradnog. Selim Ahmedić je tada pomagao ranjenima. Selma Čaušević je ovamo ležala tu tačno u ovom centru. Gore su bile nečije noge i dijelovi tijela po ovoj zgradi. Ovdje je bila Adriana, tu se sjećam dobro. Kad sam imao bile patike, da su bile skroz, malte ne, po čarapama sam imao krv, koliko je bilo krvi. I Arif Ahmetašević je tada bio na kapiji. Pomagao je ranjenima i tražio svoju kćerku. Otišao sam gore na UKC na Gradinu i tad sam ja u stvari shvatio i saznao da je ona ubijena. Jer sam onda kod ulaznih vrata vidio kad su je nosili iz Gradnje, kad su je nosila patologiju, poznao sam je na kolici. Molim vas, nemojte biti nahođeni. Noć 25. maja 1995. godine na ovom mjestu vladao je tudorski pakao. Apsolutna druga slika nego što je danas. To je bio centar dešavanja i dolaska tudorske mladosti na hirurgiju i ostale klinike kliničkog centra Tuzla. Esma Slijepčević je baš na tom mjestu tražila svoga sina Asima. Jeziv je bio prizor koji ja sanjam stalno, jer mi je bilo dovoljno da ja dođem tu, da nisam saznala za svog sina, da vidim to, da se osjeća sa drugim roditeljima. I čak sam mi rekla, kad sam čula jednu majku, kako plače, sam rekla jedna majka, a nisam znala da sam ja jedna od tih. Jako teško je bilo psihički raditi, podnijeti taj teret, da ne dadete informaciju, jer ono što majka osjeća u stvari je veliko. Sestra Kika Alić se sjeća prizora u sobi broj 6. U sobi broj 6 je sjedio otac čije je dijete tu noć poginulo, a dijete je bilo na hodniku pokriveno. To je jedan osjećaj koji samo može roditelj da zna kako mu je bilo. U holu su već bila donešena raskomadana tijela, pokrivena čašicama koji su bili krvavi. Ja sam baš bio tu. Nisam dozvoljavao da uđem, ali eto ja sam mogu ući. Za roditelja po meni nema, ja mislim da nema ništa gore kad vidite da vam je stradalo dijete. Sutra je on napunio za 34 godine. Ljekari ga nisu mogli spasiti, za razliku od brojnih ranjenika te noći. Sve su operacione sale stavljene u funkciju odmah nakon dolaska prvih ranjenih i ukupno je, ja mislim da je bilo ukupno tad 17 operacionih sala u kliničkom centru, one su u kratkom vremenu sve bile stavljene u funkciju i započelo se sa operativnim zbrinjavanjem povrijeđenih. Elvir je imao jako teške povrede koje su završile letalno. Svi su oni imali teške povrede i svi na sve moguće načine smo pokušavali da ono osnovno napravimo trijažu ko je težak, ko je lak, lak pod navodne znake, ali da može sačekati. Bio je moj drug s kojim sam došao tu, Nenad Marković, i on je mene tješio. Jednostavno ja sam imao tolike bolove da on mene tješio, bit će sve u redu, bit će dobro, bit će međutim noć kad sam se probudio, meni su osjetili nogu
a on je poginuo. Sad bi bili očevi. Sad ih više nema. Na zbornom mjestu ljubavi sada čekaju kao grobovi. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voljeti. U Tuzli je sutra dan žalosti. Sutra će se nevinih žrtava sa kapije sjetiti svaki pošteni čovjek u našoj domovini. Nažalost, čestiti ljudi uglavnom ne sjede u parlamentu Bosne i Hercegovine. Iako je zastupnik SDP-a Denis Bećirović tražio da se zakazana sjednica Državne skupštine zbog 15. godišnjice zločina na kapiji odgodi za neki drugi dan, zastupnici iz Dodikove stranke i pojedini SDA-ovci odbili su da podrže taj prijedlog. Vladajuća banda je očigledno, nakon živih BiH građana, počela gaziti i po ubijenoj tuzlanskoj djeci. Njima je važnije održati sjednicu parlamenta na kojoj i onako ništa neće dogovoriti, nego se dostojanstveno sjetiti mladosti koje je uskraćeno da odraste.